twavuze hatutaongea vyote vyenye tulisemaka. Bwana ntabwo byakunda Ushuhuda haiwezi itika. cyabikoze birashoboka ko hajya hazamo bimwe na bimwe. Inawezekana kutakuya ndani bimoya bimoya. Ariko Imana yakoze ibikomeye. Lakini Mungu alitenda mambo makubwa. Iyo tuvuga ntabwo ariyo batubwiye. Mwenyewe kutuko nasema aliko jo mwenyewe alituambia. Imana tuvuga niyo twabonye. Ni Mungu ambaye tunasema ni yule tuliyemuona. Nababwiye ngo tuve ku rwego ruvuga Imana batubwiye. Bambia tutoke kwa aina ya kusema Mungu alituambia. Ahubwo tujye ku rwego ruvuga Imana twabonye. Fike kwa aina ya Mungu tusema Mungu tuliona. Kandi kuyivuga bingana nuko bayikubwiye. Usibiseme vile walikwambiaka. Ahubwo ivuge bingana nuko uyizi. Seme vile Yesu najua Mungu. Alicho nabwiye abo twabaye. Kuko kitu niliambia benye tulikuwa nao. Unabona hagarara hano mufate iminota 15 mvuga Imana itanga imodoka. Siwezi simama hapa nizungumuze Mungu ambaye anapana gari hapa. Ntabwo nyizi. Miniti 15 sijui. Yewe nzitanga perimi niyo yampaye. Mimi najua Mungu unanapana perimi. Namwe abaye imodoka benye Mungu alipatia gari nyingi. ujye kuvuga Imana itanga imodoka. Mkwe unasema Mungu anapana gari. Usinavuga Imana itanga inzu. Siwezi sema Mungu mwenyewe anapana gari. Ntabwo nyizi. Sijui wewe. Yewe Imana yishyura ukode munatagira akazi. Najua Mungu analipa pesa za upangai na mtu hana kazi. Uwavuga Imana itanga kwiga kaminuza warayize. Unaweza sema Mungu anapanaka university, ulisomaka university wewe. Niyo mpamvu umubyeyi ahagarara hano. Ndio maana msasa anasimamaka hapa. Agashima Imana ko yabyara. Anashukuru Mungu tu alizaa. Akava kwiseta mahoro. Akatoka kuzaa. Ukabona ababyeyi banarize. Unaona basasi banalia. Ukabona abakobwa bakanuye gutya. Unaona wasichana wanafungua macho. Tuya nini? Bazi mbere yakwisema. Habajue venye vinafanyika wakati ya kufanya. Hapo Imana ikeneye kwitwerera igitako. Mungu hana hata umpatie venye akufanya. Umuntu wese nayivuge bingana nuko yarivuga. Abo yabitse bavuge ko ari Imana yawe. Abo yakamwe bavuge ko ari Imana igawe. Umuntu wese abivuge bingana nuko alifanya. Ubu kugira ngo ndebe ko Imana yanyamitse. Uona kama Mungu aliniapandisha. Abo mwemfa kugenda nambaye. Siwezi kamata manguo yenye. Nibuze ni ya pastor. Nikutanishe na ya pastor. Zabona yambaye imyenda ihenze kushia. Naona mimi anafanya manguo ya bei kali kushinda yao. One ntashimwe mfite. Na nione nisina siku. Ariko kugira ngo ndebe ko Imana yanyamitse. Tujue papa Mungu alifanya. Zafata ibyo nambaye uyu munsi. Nibuze n'ibyo nambaraga ejo bundi hashize. Nibuze aho n'icyo Imana yakoze. Wifata ubuzima bwawe mu buhuza n'ubw'umutura. Uzabona abayeho neza kukurusha. Aho ufafata wowe none umuhuze nawe wahashize. Uzabona aho Imana ikuvanye. Ubona n'aho Imana ikugejeje. Nicyo kizatuma ubona ishimwe. Tuzaba amaboko dushimira Imana. Haleluya. Haleluya. Ukubayeho uyu munsi si kuwababaye. Kisi unaishi leo haiko jinsi ulikuwa. Uyu munsi mufite ijambo ry'ubuhanuzi Imana yambwiye. Leo nina neno ya unabii Mungu aliniambia. Nuryakira ukipokea birakuremera igitanga. Itakumbia muujiza. Yambwiye ngo nze mbabwire. Aliniambia nikuye bambia. Imana igiye kukomereza uruyuzi. Mungu anaenda. Nipoko maboke mashushani. Rero mu kiganza. Nyosha mkono ile sio ngo Imana igiye kukomereza uruyuzi. Mungu anaenda kukuwekeshea maboke. Kandi nivuga uruyuzi. Nikisema maboke. Uze kumva urarwo mu murimo. Usiseme ile mshamba. Akazi ka uruyuzi. Basi unaweza kuwa. Nivuga uruyuzi. Nikisema maboke. Uze kumva chachi. Usikie ile kitu. Hari ibintu bitatu Imana yambwiye. Tatu Mungu aliniambia. Bigiye gutuma Imana imeza mu uruyuzi. Fanya Mungu atawekesha ndio maboke. Amen. Zamamaza sinzira Yesu nzavuga gukomera sinzahwema kubibwira abazamuka Yesu ni
na ingine inapita hivi. Mwebwe mwicare ku byuma. Niye mwikale ku machuma yenu hapo. Ntabwo kuririmba bitegura aho bizenda. Kuimba nisitabiandaa lakini nikikuya mimi naimba. Kandi mugerageze mujye mwumva note ndirimbe. Mkweli nasikia note yenyewe niko naimbia ndani. Kandi nyuma bize kuba bikeya. Machuma ikuwe sauti kwa tuhimbaza Imana. Sasa tusifu Mungu. Umuntu ugiye kurangiza kaminuza. Mtu mwenye anaenda maliza university. Kimwe namenye mu byo bakora. Kitu nilijua wanafanya. Bandika igitabo. Wanaandika kitabu. Kandi barambwiye. Baliniambiaka. Mambo bavuga ngo barambwiye. Sababu nasema baliniambiaka. Ukaye muri se ntajya nyavuga kuko impamvu z'akazi. Yenyewe nilisomaka siisemake kwa sababu ya kazi. Ariko turashimira itarobanura ku butumwa. Tunashukuru mwenyewe. Ahubwo mu mahanga yose. Mataifa yote. Uyubaha. Akakora ibyo gukiranuka. Biramwemera. Aramazana ntabwo ihamagara abakomeye. Ahubwo ikomeza abo yahamagaye. Imana ihamagara ntacyo uzi. Yarangiza ikakwigisha. Iyo bagiye kwandika igitabo. Bakienda andika kitabu. Hari ibindi bitabo bifashisha. Huko vitabu vingine wanajisaidia. Yaramajije. Niliulizaka. Ni mu bitabo mwifashisha. Mu vitabu vyenyewe mnajisaidia. Hari igitabo mwari masoma muri kumwe n'uwajyana. Huko vitabu vyenyewe mnasomaka muko pamoja na mwenyewe aliandika. Barambwira ngo yaba. Wakaniambia Bajya muri library. nikaenda muri library. Bagasoma. Wanasoma Ariko banyiri kubyandika. lakini kuandika. Ntibaba baha. Abakwake ba. Ariko namenye igitabo kimwe. Nilijua kitabu moja. Usoma turi kumwe na nyirato. Tunasomaka Bibiliya yonyine. Usoma nyiracyahari. Kubera iki? N'umwuka wera. Wacyandikishije. Aba hari kugira ngo aherekeze ibyo yandikishije. Iyo mpamvu tuzisoma ari inyuguti. Maandiko. Tukazisomera babuze urubyaro bakabyara. Tunasomea wenyewe walikosa mzazi wanapata mtoto. Kubera iki? Kila nini? Tuba turi kuvuga ibintu nyirabyaro. Tunasema vile vitu na mwenye navyo iko. Ninde wari wasoma dictionnaire ikamukiza indwara? Nani alishasoma dictionnaire ikamuponya magonjwa? Ariko iki nicyo gitabo. Hicho kitabu. Dusoma abaganga baravuze ngo tuzaba. Tunasomaka baganga walisema hutazala. Aho nyiri kucyandikisha bari aho ngaho. Wenyewe kuandikisha iko pale. Inyuguti zikari mu rubyaro. Maandiko inaunda mzazi. Ntabwo nibuze kwivuna rero. Sitajifunza Ubwo sasa. ndavuga ibintu nyirabyaro. Nasema mwenye Genda navyo. kuko yambwiye. Nasema Nawe herekeza ibyo yandikishije. Nibuze kwamenya uko ijambo ryanjye. Kugira ngo nisohoze. Ijambo rye rirarema. Ijambo ry'Imana rirarema. Ntabwo ari umuntu wibeshye. Rivuze rirabikora. Imana yose irabye. Ijambo rye rirarema. Ijambo ry'Imana rirarema. Kuna mwanamke mmoja yake Umushumba mu rusengero. ni mchungaji kanisani N'umugabo we ni pastor. na mume wake ni pastor. Umugabo yigisha muri kaminuza y'Ubutare. Mwanaume wake alifundisha ndani ya Abanyabwenge abati ya haki n'abanyamafaranga. ni bati ya pesa. Uwo mumama Ule mama akiri umukobwa salikuwa msichana yagiye mu mihango amara imyaka 7 aliendaka kwa siku za usichana wake akamaliza miaka 7 na iko na free. ajya kwa muganga Akaenda hospitali asanga hari urugingo rumwe rwe rwangiritse. akakuta kuna kipande ya mwili yake iliharibika. Barakuramo Wakatoa
bamubwira ko amahirwe yo kubyara kamwambie bahati ya kuzaa ayafite na urubuga mu myaka 2 na iko na bahati ya kuzaa akipata mwanaume kwa miaka 2. Myaka 2 irangira atabonye umugabo. Miaka 2 kaisha na apate mwanaume. Yakwiga hanze. Akaenda soma nje. Akabasema. Lakini alikuwa naomba. Alikuwa naomba. Ageze aho yaragiye kwiga hanze. Sasa siko kwenye alienda soma nje. Aurani ngo witwa Jean Pierre. Kakutana na bwana jina yake Jean Pierre. Ngo yarachije. Bwana yake akubwa na ukoka. Aramukunda, akampenda. Sumta alikuwa na ahadi. Ati kibazo sikudakije. Shida haiko juu ya ukoka. Ahubwo ntabwo nzabyara. Shida sitazaa. Kweli impamvu. Tu ya salama. Bamuye mu rugingo. Baliniondolea kipato bari bampaye. Na myote balinipatia bajibu. Yararangiye. Ilishaka. Umugabo aramubwira. Mwanaume akamwambia. Tuzasubira iwacu mu Rwanda. Tutarudia kwetu Rwanda. Tutabyara. Kama hatuzaa. Tutalea mayatima wenyewe waliachwa kwa genocide. Wakafanya ndoa wakakaa. Mwanaume akaokoka. Saba anaenda kwa mganga. Wanamwambia hawatazaa. Bakienda omba. Waganga wanasema yenyewe walisomaka. Imana nayo ivuga ibijyanye n'ubushobozi bwawe. Unajise Imana ni Imana ireba mu nda y'ingurube. Akabona ibishanga bikomeye. Akabona ku buzima. Imana ikabihabona ubuzima. Atagaragara urubyaro. Imana yayo ikabona urubyaro. Imana ivuga iherezo kandi ihagaze mu itangiriro. Abantu bavuga bahereye ku byo babona. Ariko n'ikintu hari Imana iraceba kikabaho. Nabwiye abo twabanye ngo Imana yacu. Niliambia watu wenye tulishi wa Mungu wetu. Hose ni mkwayo. Yote ni kwao. Kwa Mungu. Hose. Fasi yote. Rubavu yose. Rubavu yote. Yaje. Ni ya Mungu. Hano hirya muri Kongo. Hapa ndani Kongo. Hose ni mkwayo. Ni fasi ya Mungu. Isi ni biyuzuye. Dunia na viango chake. Tubiteka. Ni ya Mungu. Kabisa hapa alikuwa mwalimu anapea kuzahizi. Mimi najua hapa Mungu watu wenyewe. Anje yalimbishi. Nabii aliniambia Kutekereza Imana itakirugo. wasa Mungu mwenyewe uko. Akubwira ko iguhaye ubutaka. Anakwambia nakupa mtongo. Isi nta butaka budafite nyirawo. Anatoa hakuna mtongo yenyewe haina mwenye nayo. Isi ko nta zitabaruye. Anajua kwamba hakuna nyumba yenyewe hapa kwa register. Ibaruje. Na ya leta ya register tu ya leta. Asema niko wanyeni. Akutuje. Nimekuweka fasi. Hayo ubutaka. Ninakupa mtongo. Kandi kiri kuguha. Na benye iko na tabi. Iri mu maboko y'abandi. Iko mu mikono ya Ariko yabwiye Turo. Yamugabo azacanyuza abami. Nirageza gucanyase. Nirageza ibintu yambuye abandi. Bizakwicaza hari hagurukije abandi. Kandi Imana yagutuza itagize uwayibura. Noneho utuye hariya abandi. Ishaka yakwicaza muri wowe. Ishaka yakwicaza mu nteko. Ahantu hose yashaka yahagutuza. Niyo yonyine ifata umuntu utari umwenegihugu. Waje ari imbata. Ufite dosiye. Ukamugira premier ministre. Uzajya kuba minisitiri kandi hakurya. Azagira uwo yose aze kuba minisitiri. Agufata yose. Mungu anakamata Joseph Imbata. mumutumo Ufite dosiye. mwenye iko na dossier Utari umwenegihugu. haiko mwananchi lakini iko na ndoto. Ugari ngo ni mukwayo.
Mwambie nafasi ya Mungu. Ni kwa Mungu. Kali muhonde mkaro kabona kavuze. Mnikubalie niseme hata kitu nikasema. Hapo Herode hiku mwana wese wavutse. Herode atafutaki kila mtoto mwenye alizaliwa. Hiku mwana wavutse nyenyereka. Anatafuta mtoto mwenye alizaliwa na nyota yake ikawaka. Mungu asatana kubwa. Ukiona shetani anakupiga vitu. Tuko wabwinyenyeri kuri. Anaweka na nyota ile iko juu yako. Mungu nakikuruko kwawe. Tuna na winda Ikimenyetso cy'ukurwa rwawe inyenyeri yawe iribera. kwamba kunyumba yako. Mungu nakwanya abana bawe. Ukimenya ko abana hari imana imariho. Ariko reka guhumurize. Hata nikufariji. Ntawasi inyenyeri ataki. Ntawacecekesha atahagurukije. Hoya. Tukare haleluya. Imana ikoze ibintu irabirinda. Imuhaye nabi nayikurindiraho. Ntawaguhagurutsa kureba yakwicajeho. Cyabikoze abantu bakwikajeho. Abandi bayiguhagurutsaho. Ariko yari Imana yakwicaje. Umuhaza y'amaboko. Tukare haleluya. Mungu hasisiye Bwana kuzukura nguvu ndani. Imana igushiza hamwe niyo yonyine Mungu akikutia kasi yake tena kutosha pale. tuzamana ko dushimire hadi tutari kama Yesu. Amen. Reka mvuge protocol Acha niseme protokoli cyangwa undi muntu au mtu mwingine utari umushumba mwenye haiko mchungaji aje akanyicaza ahangaha. akikuya na yikalisha pale. Umushumba afite uburenganzira Mchungaji iko na uwezo bwo kuza akahamagurutsa, anakuya na nisimamisha pale. ariko umushumba wahanyicaje Kama ni mchungaji amenyikalisha ko pale, bese mwaterana atanye wote wanakusanyika. ntawahamagurutsa. Hakuna mwenye anaweza nisimamisha pale. Urumva nageza saa munani Hata nikifika saa 8. cyangwa ubwiye ngorekeraho Hata mchungaji tena anaweza umuyobozi sema wa gahunda ntiyambwira ngo na muongozi wa programu hawezi niambia sema nyamaza. mvuze iki. Mwumva icyo mvuze. Msikie kitu kinasema. Aba bicaye ku ntebe bicajeho n'amaboko ya bene wabo. Tubenye banaikala kubitwa nikalisha na bandugu yabo. Icyo bari Jinsi yenyewe walikuwako. hageze mu maboko y'Imana bahagurutse. Mikono ya Mungu yenda kusimamisha. Ibicaje abantu bavuganye nabo. Hageze mu maboko y'Imana bahagurutse. Fashiti yayicaye ku ntebe. Hageze Imana ibona Nestor ukwiye kwicara. Bwana Nestor ndio anaweza ikala pale. Uyu munsi Siku ya leo. abantu turi n'imbure muri biro. Kuko watu wenye tutaamisha Mungu. Bicaye abantu bavuganye n'Imana. Watu wanaombea Mungu. Rusi yavukiye Mowabu. alizaliwa Moabu. Avuka n'uwitwa Orupa. Alizaliwa na mtu wanaita Orupa. Mu gihugu gisenga ibigirwamana. Mu nchi inaomba miungu. Ariko Imana yareba Mowabu. Lakini Mungu akiona Moabu, Umuntu ufite ubumana. anaona mtu ambaye ana mpango naye. Kandi uwo mugambi ufite kuri Rusi. Mpango yenyewe ilikuwa kwa ajili ya Rusi. Ikwiye gusohora mu Mowabu. Hawezi toka Moabu. Zikirasi Betelehemu. Akaleta shida Betlehemu. Naho marahaguruka. Na wewe akasimama. Agurukana n'umugabo Kasimama na mume wake n'abahungu be babiri. na wavijana wake wawili. Bahungira Mowabu. Wakasimama wakaenda. Kibatahungiye ahandi. Kwa nini hawakukimbilia Kuko kwa hari umuntu Imana yashakaga i Mowabu. Yuko mtu Mungu alikuwa anapenda Moabu. Kandi ikaba igomba kohereza amaboko. Alikuwa anaona anaweza kwenda Amuvana i Mowabu. kumtosha Moabu. Akamuzana aho imushaka. Amulete kwenye Imana igiye gukora ibikwiriye. Akitaka kusoma Ikuvana ahadakwiriye.
kwihisha bikamushyira ahakwihisha yarangiza igakora ibikwirije yabwiye Aburahamu amuri uriya bakarudaya ujya mu gihugu nzakwereka nzabona guha umugisha ntabwo Imana yahawe umugisha Aburahamu mbere y'uko yumva yabonye umugisha nyuma y'uko yumvira alipata baraka kisha kusikia kutii Mungu. Iyo Imana igiye kukugirira neza Mungu akitaka kutendea mema igushyiraho umuntu anakuwekea umuntu mukazana abantu mtu analeta abantu bakazana ibintu watu wanaleta ibintu bikakugira umuntu vitu vinakufanya mtu Imana igushyiraho umuntu bwayo umuntu bwayo ukuzanira abantu bakuzanira ibintu bikugira umuntu niyo mpamvu abantu bakora inama ntibagutumire mu wewe unafanyaka wenyewe na hata kuzitea babona utaraba umuntu wanaona aliyakuwa mtu ariko kuri iki cyumweru lakini kwa itariki ya 11 tarehe ya kumi Imana yambwiye ngo irabamereza umunsi naje kubwira iki Imana yambwiye ko ejo n'umunsi Mungu anaenda ntabwo igiye kurumeza kurya impanuka hari impamvu igiye kurumeza hari impamvu igiye kumera hari umumekero kawe kusikia ntabwo Imana iri mu rwinginga Mungu hata yembeleza irakoresha itegeko kisha sheria Amina. tuzamura ko dushimira Imana yo tushukuru Mungu. ndashimira Nashukuru Mungu ko yangije juu Mungu aliniponya. nijoro narwaye Usiku niligonjwa uburyo itako ryasaga n'iryavuyemo tako ilikuwa kama vile imetoka. nagira ngo nagiye gushaka farumasi nka saa 4:30 Nilienda tafuta farmasi saa 4:30. ya kugura imiti igabanya uburibwe Nikaenda uza dawa ya kupunguza maumivu. ndashimira Imana Mimi nashukuru Mungu. narababwiye ngo nubona uri kugenda mu nzira ntumwe na Satani Bambi yake kama uko unatembea mjini na hutakutana na shetani. umenya ko muri icyerekezo kimwe Jua Mungu ni mwelekeo mmoja. mugenda kandi muhure Mtu mwenyewe unatembea pamoja mkutanake. muri kujya mu nzira imwe ntimuhure Mtu mnaenda kutia moyo uhura mkutanake. n'umuntu mutari mu cyerekezo kimwe Mkutanake na mtu mwenyewe. mubona Satani kurwanya Tena shetani anakupiga vita. ntabwo muri mu cyerekezo kimwe Hamuko mwelekeo mmoja. kimwe mu biranga umuntu uri mu nzira Kimoja kile kinasababisha mwenye iko chini. kimwe mu biranga umukristo uri mu nzira Kimoja kinasababisha Mkristo jia. ahura na Satani Anakutanaka na shetani. batari mu cyerekezo kimwe Kimiko mwelekeo mmoja. mukemurekera umusakuzi Mwambie acha kulalamika. iyo ni sinye igaragaza ko uri kuganika nabi Sinye kama uko nafikiri. ntazajya umushuka Usikuwa wa kukudanganya. nzere kanani ngo mu butayu Njia ya kufika Kanani inapita mjangwa. wabonye idazambwira Mwenye alipata ingine nta aliambia. yindi ibaho Hakuna njia ingine na kwa. kanani igana ubutayu Kanani inapita ndani ya jangwa. kandi ngo kanani ntivuga ubutayu Inasema Kanani alisemake jangwa. mukure mugabanya itiko Mwambie punguza maneno. bajya banihigitayeho Wewe hawanite Mungu. nayo wari umukiranutsi yanyuze mu butayu Na mwenye mtakatifu alipita ndani ya jangwa. ntasiko wogerageza imbere ya saa sita nyuma ya saa sita n'ikanga Wewe mwenyewe unajaribu asubuhi na nyuma ya Medina wewe unakataa. mubwire ngo ariko humura Mwambie lakini bitujyanye i Kanani bitujyanye i Kanani sisi bitujyanye i Kanani mwenyewe tunataka Kanani. tuzatubinjira no mu butayu Atatuingia ndani ya jangwa. nari nzi ko nta cyiza kiba mu butayu Kwa wasa hakuna ariko namenye ko kibayo nilijua kwamba icya mbere ya kwanza twigira yuko tuzitwara tugeze i Kanani tunajifunza jinsi tutatembea tukifika Kanani. irahagucurira Anakutengenezea akagukuramo ibintu byose wakuye hadi vyote vitosha kweli ikagukanda ama kukaranga kabisa. sicyari kundi Kitu mimi nampendea idukubita yakinze anakupigaka na shafuni ikaguhisha muri base anakuficha kubase kandi warakumbura na unalala ikaguhisha muri kositimu abana bahitanye ku ishuri
zinafanana. yabihuza n'ibyo ubaye Hawezi kutanisha na venye unaishi ndani. rero bidukubita yakinze Anatupeleka na alishafunga mlango. niba hari ikintu kiryoha Kama kuko kitu ya mtamu, ni ukubakisha inyuma bamaze gucora ni kujengesha jiwe yenyewe walishatengeneza. kurebera kandi ariba ryahuye Ukiona shida ile jiwe ilikutana nayo, inyundo banakubita marto yenyewe wanalipitaka ile vishu. hautanyoherwa no kubyubakisha bamaze gucora Hakuna mwenye hawezi pendezwa kwa kuijengesha na balisha itengeneza. mana wana wagize kumugabo Wapunga kabisa kulipatia mwanaume. nikamubwira impamvu yatinze Hata nikwambie jinsi jua lina kukawia. abantu bagiye muri restaurant Watu wakienda mu restaurant, haba hari buffet kuna kuwaka buffet, bari batanga komande huko wenyewe wanapanda komanda. baririye kuri buffet Mwenye alikulia kubuffet batanze komande na mwenye alipanda komanda. barira rimwe Habakulie mmoja. urya mbere Mwenye anakulaka ba. waririye kuri buffet Mwenye alikulia ariko nawe byanditse bari bako anakulaka mwenye. uwatanze komande n'ugatinda kurya ariko komande barayikurikirana izitandukanye izisupesho kandi nabigenzuye amahoteli akomeye iyo utegereje komande barakuzana utuntu tw'utunyobwa Kuleteaka kwanza karanga. manake abayikurikirana manake abayikurikirana komande y'umukiriya Komanda ya kulia. nubwo batinze gutabara Hata kama mkawia kwa byari bigitungana nubwo bisaza abaririye kuri bife bazicuza impamvu kulia kubuffet. abumvisha amataha zimo modoka za sikani Hii magari ya Spani zitwara amakontineri zinabeba makonteneri. ihagurukiye hamwe hano na hiyasi ihagurukiye rimwe na hiyasi hano rubavu Ikisimamia Mbeya na Iyasi hapa. zose zipakiye Zote zinapakisha. hiyasi yazagera i kigali Iyasi inaweza fika ikagarukira rubavu inarudia Rubavu. iriya y'amakontineri itaragera i kigali Ile ya makonteneri na yafika Kigali. aho izagerera i kigali Sasa itafikia Kigali sasa. Inatosha uzuri. uzamenya ko itatindijwe n'umusi Sasa yote kama ikutawia kabili. kumbi yatinze kunyubakira urugo Ikawia Mungu ikawia kumtendea nyumba. ko mupfa kuwa mbere saa munani mfite urukiko kuwa kane saa munani banayerekanye mu rusengero Kabisa nimeenda komine pale. Walinionyesha ndani ya kanisa. kumbi iri gutegura tuyishime ruzi Iko anaandaa tuishinde rusi. ubwira ngo nubwo uri gukubita Mwambie hata kama uko na pigo. uyu munsi imana irabizi ubuyobozi Wewe Mungu ataongoza mtoto. bana nzagushimisha umutima wanjye nzavuga ibigwi by'amaboko yawe nzavuga ineza wangiriye mana we bya bihe byari bikomeye warabihinduye mana imbere yacu hari yacuze umwijima w'icuraburindi hirya no hino nta nzira yariho yo gutabarwa mana we waje nk'umurabyo uradutabara waje nk'umurabyo uradutabara ducuranga inanga tuvuze indirongi tuvuze ishako tuvuze ingoma tuvuze nebero tuvuze nibero yesu arakomeye mirongo icyenda na kane yakoze imiringo amahanga bireba yesu arakomeye yabahaye imbohe ku manywa y'ihangu
reka tugire umuntu tuvuga tuza kubihera hafi kwa jinsi tutabikatia karibu nitarudia hapa hadi saa 11 n'igice saa 10:30 igiterane n'igishe n'Kigali kuna mkutano tafundisha Kigali ndani. Ariko mubwire ngo Uwiteka agiye gutegeka uruhizi rumere. Bwana Mungu anaenda amuru mtoto itaota kwa ajili yako. Utegereze ibindi byinshi. Utegereze ibindi byinshi. Icyo utegereje biraza kunyura mu rugo rusi. Kakazi utegereje kanyura mu rusi. Ubwira abana rusi ari igisubizo cy'ibyo barukereje. Tuyasaba abakirambura bikemera tuyazamura abandi bamanitse kwa muganga abandi bakubise n'abagingo nawe ukirambura bikemera watera hamwe ugashimira Imana y'akabariro. Amina. Yesu shimwe. Uriho uzahoraho cyubahiro ni cyawe kugukorera ibendera ryawe rizaba rizamuye kuri twebwe isezerano nawe isezerano ko tutazakureka Yesu we turakwemera. Nikakula chakula ya kupela chakula kama hivi. Hapa kuko ndugu Mwenyezi kupenda kuisimamisha. Aho yabaga Fasi yalikuwa alikuwa na bari bafite restaurant. balikuwa na restaurant Hafi n'urusengero. karibu na kanisa. Najyaga njya kubafasha imirimo. Kwa nenda basaidia makazi Atari umushahara. na haiko malipo. Kugira ngo mbone ibyo. Juu nipate chakula ya kukula. Yataguriye aho yicaye. Ndio ule kwenye anaikala. Najyaga njya gukora akazi muri restaurant. Nilikuwa naenda tumika kazi mu restaurant yao. Na hakuna mshahara ya mwezi. Juu nipate chakula ya kukula. Hakuna penye Mungu hawezi tosha moto. Nigeze njya gufata mu ivuga mukuru. Nilishaenda na bibi yangu mwinjili. Alikuwa na vala jinsi tulikuwa tunaweza. Mama moja akanikuta. Usikuwe naenda na bibi yako mwinjili na hayapata mavazi ya kuvaa wewe. Unaweza mwenye ananiambia ananipa hata kipenda. Mwenye alikuwa anasemaka vile. Iko na hoteli.
umwana yamuhawe nuko yasenze. Ule mtoto akumepewa tu aliomba. Umwana yamuhawe nuko yagiriye imbabazi. Alimepewa tu alisikilia abakiriwe akapokea kwa asaba umugabo akaleta kwa tumubakira akazu hejuru y'inzu nyumba tu. uko banyuze hano Sisi watakona bajya baryamamo nakona na tubashiremo bunini tuwatilie igitereko kitabaza na tuwatilie tala. abakozi b'Imana baneza Watumishi ya Mungu bafurahi. ntabwo Imana yigeze abwira ngo Mungu akubambia kasema muulize kenye nataka. ngo baravuze ngo uyu muntu watugiriye neza bamwiteruke Huyu mtu mwenye alitutendea mema tumulipe nini? Wakamuita. ushaka kumenyekana Unataka ujulikane? ndatumira ku bantu Nina kuwaka mu bandugu yangu. hasa kuhera makuru mfite Sasa kwa habari zenye sina. kubana gira nta muhunguriro Na mtoto niko na hakuna mwanaume ndani. umukozi w'Imana atahicengeye kwatu Tumishi ya Mungu kuna kitu ninatakiwa. mwaka utahageje Mwaka fulani itakuja kama sana. umukozi w'Imana yabivuze Imana ibimubwiye Tumishi ya Mungu hakulisema tu, Mungu alimwambia. ahubwo yahaye agaciro neza yawe Alipatia faida ya uzuri mwenye balimtendea. iyo umutima w'umushumba unezerewe Kama roho ya mchungaji na si furaha. ngombwa ngo avuge Imana iravuze Si kusema Mungu aseme. icyo yakwatura cyose Sisi anaweza sema tu. kuko yabitavuze Hata kama Mungu aseme. iragiherekeza Mungu ubwo anakusikia. iyo yatuye umuvumo Akikiri laana sohora inatoka. Eliya yigeze ahagaze imvura Imana ibimubwiye Elia alisimamisha kamvura na Mungu ndiye alikuwa anamwambia. mubwira ngo twige gukoresha amasengesho Mwambie tujifunze kutumikisha na dukoreshe n'ibikorwa tutumikishe na matendo. ikitazakorwa n'isengesho kizakorwa n'uwo wagamuriye Kenye kitatendeka kwa maombi kandi kitatendeka yazuwe na yirindwi na hata ya saba. yazuwe n'imirimo yakoze akiriho Kuwaka na matendo inayotendeka. reka muri iki kintu Hata niwaambie hiki kitu. bamwe bashinguye abavandimwe n'inshuti Pamoja nilizika kama ndugu na marafiki. bimwe mu bari bajya gushyingura Nani walishaenda zika? bakavuga imodoka si Wanasema magari zengana watu. inde bari bavuga inzu bafite Ndio wale gari walisema kama nyumba ingana inde sana. bavuga yasize kuri konti Wanaweza sema nini? aho kumva ibivuga Sikia wenyewe inasemeka. yaririye abana banjye barira Alipipia watoto masomo yangu. yaranyambitse Alivalisha. umunsi wawe nta kindi tuzavuga Siku yako hakuna kitu ingine tutasema. tuzavuga ko isema wize masters Tutasema kwa ulisoma masters. ntacyo bikimaze Vile havina mafaa. ahubwo hazavuga Kutasema matendo mema. ushobora kuza hano Unajua kama unaweza kuja hapa habonetse kubera impamvu z'akazi haukuonekana juu ya sababu ya kazi. avuga ati uyu munsi ni w'igicaniro Unasema leo ni madhabahu. akinira akiri karito y'amazi Mpokee karto ya maji. akabanza kuruturire Unaokolewa, unasaidiwa kupita nyonyani shida hapa. ituro riragutambutse Sadaka inakufikisha, gusa n'abakomeye inakukutanisha na watu wakubwa. urupfa ntituzavuga ko wasengaga yiriwe Ukikufa tutasema ulikuwa naomba ya siku 7. uzavuga wowe wenyine nawe wambitse Semaka wenyewe ulivandishaka na wenyewe ulikulishaka. rero hirya y'amasengesho gereka hino Mwambie mbali ya maombi ukuwe naweka matendo. batwigishije nabi Bali tufundishaka mubaya. umugisha wawe usenga Baraka hapo ngombe yake. Baraka wanaitumikia. batwigishije gusenga gusa Wanatufundisha tu. batwigisha gukora Baba tukufundisha kutumika. baturusha umugisha kandi bataturusha Kama natushinda baraka na batushinde kuomba. nusenga uzuzura amavuta Ukiomba utajaa mafuta. asa azareba Mapacho itaona. uzareka n'ibirikana Utaona wenyewe biko na mbali. ariko umugisha wawe Lakini baraka hakuna. ahubwo bizarangira ugiye gusaba uwakora Bizaishaka na ulienda omba mwenyewe tumika. reka mbivuge nta Hata niliseme na niko na. reka mbivuge ndimo ndataha Seme na niko na pia. nige gusenga Mujifunze mwebwe no gukorera umugisha na kutumikia uzaba Bwana. uburyo muzatunga umugisha n'amavuta Naona gisi mtakuwa na baraka na mafuta au pake.
nabwiye madamu ndikosa utazakora. Niliambia kabili yangu sifanyake hii makosa. Wakati tulikosa mfuko ya mchele, usimalizake mchele yote na hakuna mtu tunapatia. Kama kuko mwenye haujui, kama tatase nikiremu, unabileta hapa mkanisa, unajifanya msosiali, mtafute mwenye alikosa na chakula na usiku aende akuli. Ile manguo unajaza mugande roho. Ingine haukumbuka hata. Kama haujui ndio ile suilete hapa. Ujifanye usogeze hapo kuna manguo. Tafute watu wenyewe wanavaa uchi. Bavale ile manguo. Na ilikuwa kababa atapumzisha. Basi mnanisha. Mnanisikia? Ni utafiti tu. Kama hauna sadaka, ukigerageza leo za nusu isukari. Wewe leta nusu ya sukari. Ushuru ya kiraba. Hiyo faida ya kutoa, ukuboko kutanga. Mkono ya kutoa guhora hejuru y'ubuhanga. Inakuwaka juu ya mwenyewe kuna ndio maana tunatega mikono mataifa na watu wengine. Sicho chanzaje haiko kile kilinileta kuna kila kitu na unakisikia ndio na kila kitu mwambie na kile nacho nakisikia. Haleluya. Au mademo wao na akafika mwao abahungu bashaka abakobwa bayibavuka bana bale bagaso yake bakaoa banamuke benye banazaliwa orupa na rusi sapo lipita muda abahungu banaume bakakufa baba yao akakufa hasigara bakazana ukabakia wakazana na mamupe asa kumenye akajua bana yuko Bethlehem ndio kuja damu chakula ilipatikana bali baanze kumenye balikuwa nakimbia juu ya njaa alifika kageuza na jibu msiniite Naomi mkwenu na niita Mara sababu nilikutana na machungu walikuwa wanasikia akabalikalisha nilikutana na machungu nilikuya na mina tatu ninarudia kwetu na sina mnikubali nirudie kwetu na kumungu na nyie mubakie na kumungu mungali badogo Mungu atawatendea na hakuna Mungu mmoja sina mwana aseme tu hata kama niko ananibebesha mnaweza wewe mtu hakuna pumziko orupa tumbavu kabisikia hapa kisha tunaweza kufikia kwa Kristo wenyewe tuko nabo saba orupa banaombaka na biko mzuri ikiendea kama mbaya sana hapana akambusu kisha akamusi lakini rusie akakambatana naye sikia kitu ninataka rusi ya kuambatana kwa Naomi aliambatana na Mungu mwenye iko ndani ya Naomi. Miaka yenyewe Naomi alikuwa anafika ndani alikuwa ameishazeeka Rusi alikuwa mdogo Rusi akasema hata huyu mama na vema lakini Mungu mwenye iko ndani Rusi akamwambia ngo uyinginga kugusiga Rusi akamwambia usinipeleleze kurudia kukurikira nisikose kuzajya niho za kwenye tafika kutafika niho za kwenye taraje boko gani ko za boko bwaje Imana yawe Mungu wako mwiza Imana atakuwa Mungu wangu. Amen. 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 Bona wamekurusi ya marano Naomi saliona kwamba Rusi bana kubimubwira akaanza kumwambia tugende akasema tena bagire Bethlehem wakafika Bethlehem wagezeyo walipofika Rusi yarakiri mutoya Rusi alikuwa ndani ya
Naomi alikuwa amezeka. Rusi ajya guhumba. Rusi akaenda kutafuta. Rusi akaguhumba. Wenda kutafuta. Akamubaza ngo unge mu kwanza. Akamwambia sasa ulienda tafuta kwa Mungu. Rusi ati mu kwa Bowazi. Akamwambia ni mu kiwanja ya Bowazi. Naomi atereka mubwire. Akasema Naomi akamwambia uwo murima bahungemo. Ule shamba yenyewe ulitafuta. Ntuzawuvemo. Usitokake ndani. Komeza ubuhumbe. Uendelee kutafutia ndani. Uzajarajare. Usihangaike. Uzagume muri uwo murima. Bakie mwa ile shamba. Yabize ko muri uwo murima. Mimi najua kama nyenye ile mzaka. Utabarikiwa. Wakomeza guhumba. Akaendelea kutafuta. Mu bice bibiri bya Rusi. Tumechura mbili ya Rusi. Ngo Bowazi aza gusura abagabo. Bowazi akakuya ona watu. Watumishi. Alipofika. Ntabwo Rusi yagiye kwipresenta kwa Bowazi. Rusi akaenda kujipresenta. Ahubwo abagabo. Watumishi. Nibo bapresenta Rusi kwa Bowazi. Rusi kwa Bowazi. Bamubwira ngo hano hari umugore. Hapa kuna mwanamke. Unawazanye na Naomi. Alileta na Naomi. Yageze hano mu gitondo. Alifika hapa. Kuva mu gitondo arahumba. Ntakanya yagize ko kuruhuka. Na kupumzika. Uretse akanya gato yagiye kunywa amazi. Kidogo tu alienda kunywa maji. Wahita atumaho Rusi. Akatuma Rusi. Iyo utinze muri uyu murima. Kama unakawia mwa hii shamba. Abantu bagutangira amakuru utayatanga. Basi wanakutolea habari na kutoa habari. Uvuga ni ngo hutaje. Unasema unatetewaka kwenye huko. Amen. Ngo aramubwira ngo Akamwambia ineza werekanye. busuri mema eneo naonesha. Imana ya Israeli. Mungu wa Israeli Izakwitura. akulipe na akupatie bila Ijambo kushinda. rya kabiri. Neno ya pili. Ntuzongere kwicwa n'inyota. Usikufate na kiu tena. Jya ujye unywa kuya abahungu banjye bavomye. Ukwenda kunywa kuya vijana wangu beba na shoka. Inyungu ya mbere yo gutinda Faida ya msuri ya kukawia mshafu. tubaye abandi bavomye. Na tunakunyaka wengine bakishoka. Muhe ikiganza. Munipatie mkono. Mubwire ngo Imana iguhuze n'umuntu uhumutse ubuzima bwawe. Akukutanishe na mtu wa samani kwa maisha yako. Uzi ko umuntu ahumuka. Unajuaka mtu anakuwaka Britane. Akaguha icyangombwa cy'ubutaka. Anakupatia vitambulisho ya mgongo. Nuko urashyize muri logike. Ukitia kumeziki. Byagora ko yagiye cyangwa. Anaona hakuna kitu yenyewe za Uzi Mungu. ko umuntu avuka atakira ku ntaki. Mtu anakuwaka na kwa Britane anakupatia kama takontaka. Akaza kwibuka ko yari afite yamaze kuyibona. Anakumbuka kama jenye niko na maisha itoa. Umwigeze aho kagiye kwigisha mu mujyi. Mtu alisaka kwa Britane. Kama vile furahi. Ndi mama tende. Niko ndani na beli. Ariko amakuru mfite. Habari yenyewe niko na. Nta televiziyo ufite. Hauna televisheni. Nanjye nta mafaranga. Kami sina Ariko furaha. ndakwikopeshereza. Sina kujikopesha. Ayikopeshereza flat. Akajikopeshea Yakoze 42. kusema 14 Akajya yishyura indende jyone nigaramiye. anakuwa na huko ndani na mimi kuikalia bila Kumbwira bano twita muri uyu murimo. akalia maisha hapa. Izawuguhera n'ibikubesha. Atakupatia vya kuishi ndani. Imyaka 11 nje na madamu tumaze. Miaka 11 mimi na bilangu tunaishi. Bimaze nawe ugira akazi. Tunamaliza na hakuna mmoja na kuona kazi. Kari twaragashaka. Na tulitafuta kazi. Ariko karama. Kazi ilishaka koseka. Lakini tukua maisha Mundebe. na nyie mniangalie. Uretse ko kunze. Nishumu na nishua. Mwagira ngo nahise. Si mnawaza kwamba mliacha ile kazi. Lakini kama Mungu anakupatia anakutiaka kwenye vitaacha vinaonekana kwako. Mwambie ile mwenene usiseme. Kisa mtu anafanya. Mwambie Mungu atachoro. Lakini sikuwa fanya sport na unataka chakula. Kienda msikiti. Anakula maji. Jina kilele. Unaenda kujiua sasa. Awela. Tafashishwe.
Ngine mnamjua ni pastor. Usimaje kupiliza hiyo. Siku moja nilienda upili. Bali chunge. Kamaliza hapo wiki. Nikusoza. Sasa nilikuwa na maliza. Angia tijo. Kaniambia jo. Unaipa. Nikapendaka ipa. Atundi ini atingi. Njoo. Angia tinapfuye. Nimekufa Au kupakana. kukufa marafiki. Itahan. Nirudia na. Chana ngajeni chini. Kitu nishangaza ni moja. Chini mechi. Pita siku kidogo. Timana kuzigitanza. Mungu alipenda miujiza. Yangulie Dubai padita yani. Mtu aliniuzia Dubai alipata kushinda. Kiona ikuha. Kama singe kupatia. Bali fungi umugisha wenzi. Ningekuwa ningefungia baraka. Lakini hapo mnamelezi chai. Niliendaka fasi mtu akanipatia Anga sana. mshirani sukari. Aniambia nitie sukari. Yeye sukari tena kutasingana. Nikatia sukari patana na gisi tase iko. Nado mtu hiyo. Sukari tena kutasingana. Na kunyonga sukari kufatana na gisi tase ni yapata. Kama shimo mtu karibu ngana ngo. Basi msio mtu aseme wana unakula mkali yapata. Satepa na sos. Tumeteza masaka tajamu ya mukaja hapa. Tuache sasa naomba sana. Kwa chini wajishi. Kwa mchungaji kwa kitu nijiuliza. Unapenda vile kuhicha. Hapo hata kuchana. Hivi na kulaniwa. Sasa. Sio ndikapo. Naribaje. Nilichibisa. Nikichika mu nyama. Kitu gani na kuwa mnyama? Ubushakashatsi nakoze. Sasa utafiti nilifanyaka. Imani yazikuru. Na Mungu anapendaka nyama. Muzambiri kichaniro bashiraga hibishimwe. Mwambie msabaye nyama alikuwa anatia kwa mara. Mwambiri cyabashiraga hogoroto. Mwambie nyama alikuwa anatia kwa lengalenga. Bashiraga hichi. Alikuwa anatia kwa nini? Bamaze cash. Hiki sasa hiki siku hivi. Harufu nzuri kabisa inafika kwa mapua ya Mungu. Twagarutse. Tunarudia. Aramubwira ngo icyakabiri Namwambia kitu ya pili. ntibazongere kujya basarura ngo bamare. Basipoe banavuna kisha bamalize. Bajye bagira ibyo basiga inyuma. Bapoe bana hata ya nyuma. Kugira ngo ubone gutungana no kuboko. Tuaone wenyewe inaweza patia mambo. Twende mbio. Mu gice cya gatatu Kwa sura ya 3 Bowazi yari afite ikirori Bowazi alikuwa na karamu cyo guhura Sayiri. ya kwenda kutengeneza sanamu ya Sayiri. Nabo barabimenya. Naomi akajua. Wahamagara Rusi. Akaita Rusi. Aramubwira ngo namenye ko hari ikirori. Nimejua kwamba kuna karamu. Namubwira uko bigenze. Huyo nikwambie jinsi Ijambo itakuwa. rya mbere. Neno ya kwanza. Wihezura. Witunganya. Ujitengeneze. Ijambo rya kabiri. Neno ya pili. Wambare wikwize. Uvale ujivike. Ijambo rya gatatu. Kitu ya tatu. Nugera mu gitaramo. Ukifika pale. Wicare inyuma. Usikale nyuma. Wicare imbere. Uikale mbele. Ijambo rya kane. Kitu ya 4. Wirinde guhuza amaso na Bowazi. Usikutanishe macho na Bowazi. Ataragira icyo akubwira. Na anakwambia kitu. Ikindi. Kitu kingine. Umaze kurya. Sasa unamaliza. Uze kwarurana inzara. Usipakule na njaa. Ariko umuntu ajya kuri bife. Na wakati mtu anaenda kubisha. Yabona inyama ziriho. Tuweka nyama za Yakubuka igihe azihegukira. kumbuka kabisa anamaliza siku ya kumi. Akazarurana akubwirisha. Anazipakula kabisa. Akabagira ngo inyuma ntihari abandi. Anawasa nyuma hakuna wengine. Rusi abwira nyirabukwe. Rusi akambia mamukwe. Ibyo ubwiye byose. Yeye ananiambia ndio. Abikora. Tabifanya. Ariko nibamara kurya. Bakisha kula. Wowe ntugende. Wewe usiwe Utunge aho Bowazi aryamye. na utafute kwenye Ugende watu. uryame ku birenge bye. Nawe kwa kulu yake. Ndi mukuru. Niko mkubwa. Zambere ikizakurikira. Utaniambia kile kitafanya. Rusi agenda yicara mu birori. Rusi akaenda kaikala. Byose birakorwa. Yote vikafanya. Bowazi banezerewe. Bowazi sana Ajya kurya. akaenda kula. Rusi acunga haryamye. Kachunga kwenye na Agenda muryama hafi ku birenge. kaenda kalala kumikunya. Ariko ntiyamukoraho. Lakini hakumugusa. Uko bigize mu gicuku. Sasa nilifika usiku. Bowazi arambuye amaguru. Bowazi sana niosha. Mahepfo ye haryamye umuntu. Nasikia chini kuna nana. Arabaza ngo urinde. Kauliza ni nani? Rusi mu ijwi ritoya. Rusi ni sauti ya upole. Umuja wanjye. Mimi ni mjakazi wako. Worose umwitero. Uyorose umwitero. Sasa unifinike upra.
kwa sababu wewe ni mwokozi wetu. Nimekumbuka mazuri nitendea mimi na mama mkwe. Ninalala hapa juu kushukuru. Tuanza kachukua neno. Kamwambia mazuri naonesha. Inashinda yeye unaonesha kwa haukutafuta vijana au mamaskini au kwa ajili ya ile lana kukuchi alianaka bila neno anaenda lana pamoja na neno sasa. Haleluya. Alikuwa kushimira Imana tuizabura. Tushukuru Mungu tuinue mkono. Wabigeze urubunga huko. Sasa ilifika sasa. Igihe mnatakutegereza Shati mtu hawezi ona mwingine. baramubwira ngo byuka hatagira umenya ko waraye hano. Lamuka mtu asijue kama ndala. Wafata umwitero. Akachukua sasa sayiri. akaweka sahihi. Inshuro esheshatu. Sasa vipimo 6 kandi zikaranze. tena yenyewe akalangiwa. Yasaga guhumba Alikuwa anakuya kurokota agataha n'imbisi. anarudia na ya mbichi. None yahuye na nyiri. Sasa amekutana na mwenye shamba Zikaranze. anarudia na zile zikalangiwa. Imana ikurema ikimenyetso. Kumba kurudia alama Kigaragaza ko kuri imbere y'Imana. itaonesha kwamba yatoka. Muri iyi minsi tumaze gusema Imana dukora ikintu kizamenyesha abantu ko wasenga. Ese hari ucyakira amataha? Yarara hafi y'aho bamubwiye. Anaweza wala karibu ya kwenye balimwambia Kugira ngo atazakerera. jua sichele wake. Yaza kubabwira ati Anaweza kuya na babii mwitonde sinkiri wa wundi. siko ule mtu wa zamani. Atekanya. Kutengeneza meza. Haleluya. Amen. Reka mvuge wanjye. Hata niseme kwetu